أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا إن شاء الله مي أندينتنا يدو توبere wotere ka page Facebook do إن شاء الله هذا nde waɗama ko wiyete kon sama sobe ko non min titre yewtere nden ɗo ko adi mi natande yewtere nden taw mi toriki Allah fatiɓe fo sabu nde nawna ɗo yo Allah yafoɓe nawnuɓe yo Allah dikkimɓe ɓe nawnaare ɓe yo Allah ɓeydi waɗugol hijabe maɓɓe hisina en aduna ɗo o malni en lakara mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawni en suuma e on so tawni en kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala on newnan en wawi en horugol sen hoori kay mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on haray yo jaɓan en haray musidɓe julɓe tedduɓe no waɗede sama soobe ko sama kala yo kono neɓata hara wonti soobe ko fi hon ɗum noon haray landal ngal ɗuuɗi moƴƴa no mbuy landike fi muɗum ko honɗum woni ɗum haray buy hino maapi ni haray fewno ɗo joni wondema suuma en fof haray ka juulirɗe naafoyte joni noon haray ko be hikka naafe ka cuuɗi no alhaali woni arde ni hay si wonoyta suuma en fof kono balɗe buy naafede ka cuuɗi woɓɓe noon jongalleɓe buy haray hino maapi ko hono ɗum ɗo wata feƴƴirde woɓɓe gon ton hiɓe maapi fi muɗum ɓuri tigi tigi on hay fi coronavirus haray tigi tigi on hunjaka buyi e yi kadi hay médiaji ɗin kone wolde hikka coronavirus wirta e buyi ko inna atayna tun e qul huwa allahu tu woni ko hunja haray tigi tigi on jongalle jom wawata honno naafingol haray yo sonnajo ma on yo defane sunna kati hande kadi ronkama wawgol naafingol haray ɗum ɗon hino ɓoyɗi musidɓe julɓe tedduɓe ɗo ko yewtere l'islam wonde wadde hara na ko wona kerɗinede ko la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha Allah fawari wonki sina yirutaga makki musidɓe julɓe tedduɓe na sonnajo on hani naafingol na pay koy koye hellifaka koye woni e naafinde pay koy ko hellifaka koye ɗo koye wawi julnude naafilo ngon hara na waktuji ɗin si tawi noon ɗamari pay kum hellifakum hunjikum no sella ka o naafina kono an jongallejo on ko an hani ƴettugol responsabilité ma on si tawi a hunjaki buyi hino sellanama ka fonta qur'ana on janga ɗon naafina on ɗon yeru o ko wawi newade ɗon woni go'o si tawi noon hay sa fonti kadi a wawata jangugol ngol buyi suratujiji towuɗi ɗin haray hino sellanama ka naafiniraɓe yeruɗi hunjiɗa ɗin ɗi leyleji ga karama ko ɓe inni o ɓurɗo lo'ude on e hunjiɗo qur'an ko hunjiɗo jogande manasi ha suratu zalzala si Allah newnanima ɗa hunji ha suratu zalzalati ɗum ɗon hino yona ko naafinira sonnajo ma on e fayɓe maɓen e nder suumaye on fof hara naafilo moɗon gon hino selli si tawi ɗin ɗon hiɗi selli jangiki hino selli si tawi noon hara a hunjaki kan hay ha suratu zalzala kono hiɗa hunji qul huwallahu ngol wona ngol wolede fimo hiɗa hunji inna atayna hino selli hiɗa hunji iza jaa nasrullahi ɗum ɗon hino selli hara ko ɗiɗo tu woni ko hunjiɗa hiɗa wawi rewirde ɗiɗo Allah e nder gurdam ma fof hara na hay fi suumaye ɗo ton andita waktuji farillaji ɗin ɗin ɗon hino hitti ka Allah ɓuri hande kadi honno naafilo ngon joni noon si tawi hara ko ɗin ɗon petti woni ko hunjiɗa ñande be ñande naafenir ɗin ɗon sonnajo on Allah jaɓanayi on ɗum ɗon hawnaki no gasa woɓɓe ɓe naafira qur'ana on fop hara wo naafi Allah woni ko naafira ɓe naafirɓe qul huwallahu e inna ataynaɗa e isaji a nasrullahi hara ko fi Allah woni ko ɓe naafiri ɓay Allah hino renti ko yeru ɗum ɗo woni ko ɓe wawi Allah jaɓana ɓe ɓuri timminɓe qur'ana on innamal a'malu ko binniyat golleji ɗin fof ko ƴettirte ko sabu anniye on Allah hiɗa renti ko yeru ɗum ɗo woni ko mi wawi ko ɗum ɗo mi wonema jonnude si ɗum ɗon feƴƴi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maaki wo goɗɗo si tawi ko fatiha tun o hunji o watti qul huwallahu e hewre ɗum ɗon himo wawi juulirde ɗum rewira ɗum ɗon Allah e nder gurdam makko ɗam fop Allah jaɓana mo julde makko nden dewal ngal na ɗuɗugol ngol darete ko sellugol ngol e ko yaadi e sunna kon ta goɗɗo maapo ɗo fii ko naafinirta ɓeygure muɗum e suumaye yeru ko o hunji kon ko wawi ko yo naafinirmo ɗum ɗon en torike sonnaɓen kadi wata goɗɗo yawi to mooti muɗum yo teddimo yeru konko Allah okkimo ɗon yoɓe rewir ɗum ɗon Allah jaɓanayi ɓe hoore ɗum ɗon wata o yawnu moodi makko wata o yawomo wata o yawanmo wata o yawitomo wata o yawanmo wata o yawomo wata o yawitomo kadi yo teddinmo o yiɗamo o encourage mo yo ɓeydu wakkilade e hoore ɗum ɗon sen sakkitori gonɗum sakkitorta nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki khayrukum man ta'allama alqur'ana wa allama ko ɓuri moƴƴude e moɗon fof ko on janngoɗo qur'an ha wawi o janninde goɗɗo ko ɗo numéro 1 ɗiɗi
ɓe inni wallazi yaqra'u lquran on jangayɗo qur'an wa huwa mahirum bihi hara mo maîtrise qur'ana o moƴƴa jankinkin yaltingol kalfe ɗen e ahkamu tajwid on mo andi mana on woma assafaratil kiramil barara oɗo wondo e ɓen malaikaɓe tedduɓe ɗum ko jibril e mikail en e asrafil en patron ji malaika ɗin joni noon on mo wawata jangude ɓuura hara uttu ette hino woodi e nder muɗum so fuɗɗike jangude o uttu ette nde to lakkere yalta e muɗum kono inna min kadi mi janggay mi tippinayi qur'ana o ɗo suuma e lannude ɓeyni falahu ajrani allah yoɓaymo duubol o yoɓama ko soñjuɗa wonkikin kon ko ɓandu mum soñji kon ko dande nden muusi kon ko ƴettuɗa bokkude tan on kon o yoɓama ɗum ɗon feere o yoɓama kadi kala har feere nde janguɗa ka suuma e ɗo o fota wasi a jangi baraji 70 yon noon haysi ko sengo woto janguɗa ndaare ko kalfejel woni ɗon haray en torodiri waɗama sama soobe ha woɓɓe maapike tawata fi ɗum noon no maapini ɓe ɓuri coronavirus yo ɓerɗe maɓɓe walto yo sonnaɓen kadi teddin yo allah yoɓe andu no woduno dolle dolle e sahabaɓe ɓe hunjanoki qur'ana fo anditen kadi ɓawɗo seeɗa ka meɗen lagine innetenoɗo ɓe ko sunna yankoɓen hari ɗuɗɗen fo hari ko fontugol janga julna ko noon yaari ha alhamdulillah allah newnani heɓɓe sukaɓe hunjiɓe wano min ilam yari ɗo belgique ɗo hari go'o jogandema 2006 2007 2008 ɗeɗo fof hari ko fontugol janga naafina ko telen 2009 fen 2008 2009 fuɗɗiɗen heɓugol ɗo hunjiɓe qur'an 2007 ha ton ceerno ousmane hafiz mo tawa e adiɓe arde ɓen ɗo hara ko hunjiɓe qur'an ɗanni kadi hara qur'an fontatake en wawa wiwde joni fontuɓe naafunoɓe fof allah jaɓanari ɓe la ko allah woni jaɓowo gollal ko ya waɗu gollal ngal ha gayna sa gayni waɗi dengal no ngal haniri noon no allah e nelaɗo makko on yamirini noon fonta juuɗe maɗa fewta allah inna allah mi torikema kadi jaɓana na fi wonde ma waɗi tun allah ƴetti hande kadi allah na obligate hoore makko ko be o ƴetta ko simo faala ko ya jeejumo yo ƴettani kadi hara musidɓe julɓe tedduɓe accen waɗugol sama kala e sifaɗi piiji ko surtout ko yowdire fi diina allah kankon haray ɗum ƴettama joni woɓɓe maapike sonnaɓe go fuɗɗike critigol sonna modiɓɓe mumɓen la si allah newnanima an sonnaji on kam ɓuuri wawde faminde modima yo gorko on tippito o heɗa koyɗe makko ɗen o jooɗo yeeso sonnaji on o jannama si allah hoddiri kadi on naɓi payku monkun ka ceernoɓen on janggoyi ha faami si on ari kadi yo babajo o wo nenejo o wo yo helu koyɗe ɗen ɓanna o ɓiɗɗo maɓɓe ɗo o jannaɓe o tindinaɓe o faljitaɓe en fof meɗen no jangirnoɗen noon ka leyle mum ne hoye fuuta no jangirnoɗen noon ka alluje évolui hande en tawno mawɓe meɗen e cuuɗi huuɗo en ari en liɓiɗin en watti paani woɓɓe waɗi étage ji en tawno ko yiite huɓɓete fi jalbingol en addi lampuji en itti lampuji ɗin hande ko panneau solaire waɗa ton awa ko noon kadi yeru ko jangunoɗen kon fuuta goɗɗum ɓeyditete e hoore muɗum konko ɓe jogino ɗon hino selli ko yeru ɗum ɗon woni ko allah subhanahu wa taala on okkunoɓe joni noon sen heɓoyi goɗɗum ko addu ɓeyditen e hoore ɗum ɗon nayen yawito ɗum ɗon nayen yaaɓo ɗum ɗon nayen aybin ɗum ɗon ko en teddin ɗum ɗon si ɗum ɗon heɓanoki ala ka ƴertano ɗen goɗɗum watten haɗay ko ɗum ɗo wonno mi falno feƴƴingol o message ɗo landal ngal ɗuuɗi polémique on ɗuuɗi e nder muɗum wallinen fondoji meɗen yo allah tawnu en suumaye so tawni e yo allah wawno en newgo horgol sen hoori kadi toriki o rabbu samawati yo jaɓan en o jaɓana fof kala ɓe allah tawnari suumaye ɗo e raɓɓiɗude mi toriki allah subahana taala yo allah waɗi hara ko yaafede nden haray hande ko ñalande asewe si muuyowo muuye yontere hande haray en naati e nder lewru suumaye ndu si tawi allah no tawni en haray ɓe neniraɓe meɗen fof faatiɓe e baabiraɓe meɗen e kotiraɓe meɗen fatiɓe e nder nawnare ɓe anduɗen eɓen anda yo allah yaafoɓe fof maɓɓe okka ɓe baraji yanɗo shahide enen kadi si allah hoddiri koye ɗum ɗo yeheten yo allah on waɗo yiyande sahide wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e weltinike musidɓe meɗen men fof ka page meɗen ɗo lawol kisal yo allah ɓanto fi lawol kisal wondude e kala page ji wonde wadde yewtere fi l'islam ko wonnoga ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles.